Kei te puku te rai o te kurataka waenga o Waipareira i te whakatūnga o tētahi whare mo te hunga kairau. Ara brothel ki mua i ngā kēti o tō rātau kura. Ko te kura kei tēnei taha, ko te whare kairau kei tērā taha. E takehi wahine, kore te whakaaro kei muri taua whare. Mai te pātanga o te rongo ki ngā tarenga o te kura i puta ai te pukuriri. Kāore e tika ana hei tā rātau, kia tū pātata te whare kairau ki tō rātau taha. Kei te whakaenga mātua o te kura. Tino matuku ana ngā tamariki Māori i haere ana ki te au kura. Ko te raruraru tino nui kia mātau te puari o tēnei kura, ko te tūnga o tō rātau wāhi noho. Ko tērā nui ho te raru. No te tau 2014, ka whakae te ture kia whakatūria ngā whare kairau. Engari, kāore te kura i te whakae. Ko tā rātau whakatū patoi nāenei, ka huri pia rātau ki te tango i ngā whakāhua o te hunga kuhu ki roto i te whare. He nui te wāhi o Waitākere. Haere ki waho te taone. Kāore ngā kai whakahaere o tēnei whare kairau i wātea ki te kōrero ki te karere i te rānei, engari e ai ki a rātau, kāore e nei amuamu i te whaikiko, i runga i te mōhio, kei te mau tika rātau ki ngā ture o te whenua. Kei te tautoko hoki te mema pāremato o Waitakere a Paula Bennett i te tū a te kura. He oi hei tāna, me waiho mā ngā kaunihera ārohe te take nei e kōkiri. He ta Gardner, te karere.